Hoćemo li početi, profesore, vrijeme ili ćemo pričekati još nekih par Pa evo, minuta? možda još znači 2-3 minute da damo prostora da se neko uključi. Što se mene tiče, evo 6 sati i 5 minuta. Hvala vam. Uvaženi profesore, poštovani gosti, dobar vam dan još jednom. Fakultet informacionih tehnologija Sveučilišta Univerziteta Vitez ove godine 17. maj, Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva, obilježava predavanjem čija je tema danas posebno aktuelna. Recimo odmah na početku da je svrha Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva pomoći u podizanju svijesti o mogućnostima koje upotreba interneta i drugih informacionih i komunikacionih tehnologija može donijeti društvima i privredi, kao i o načinima za prevazilaženje digitalne podjele. Naime, kriza COVID-19 ne samo da je istaknula ključnu ulogu informaciono-komunikacionih tehnologija za daljnje funkcionisanje društava, već je u prvi plan stavila zapanjujuće digitalne nejednakosti između i unutar zemalja. Upravo zbog toga Međunarodna telekomunikaciona unija ove godine akcenat je stavila na hitnost ubrzanja digitalne transformacije u izazovnim vremenima. S obzirom na to da je cyber sigurnost već duže vrijeme goruće pitanje o kojem se posebno počelo govoriti početkom 2020. godine, odnosno pojavom pandemije COVID-19, na temu cyber sigurnost kroz prizmu pandemijske realnosti i postpandemijskih očekivanja, odlučili smo razgovarati sa uvaženim profesorom doktorom Jasminom Azimovićem, dekanom Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta Univerziteta Vitez. Uvaženi profesore, upravo ovakvu realnost danas živimo, a očekivanja sigurno da postoje. Izvolite. Hvala Vira, hvala svima što ste odvojili sve vrijeme da dođete na ovu prezentaciju, ovu sesiju. Nadam se da je tema za vas aktualna, za sve vas koji ste ovdje, sigurno da vrijeme u kojem živimo, u društvu u kojem živimo, na neki način je promjena paradigme i svega onoga što mi znamo i digitalno je odavno postala nova normalnost, ali pandemijom COVID-19 to je postala realnost na kvadrat, ako smijem tako da kažem, ali s one malo tamnije strane iz razloga što COVID-19 je otvorio Pandorinu kutiju
koja je zaista pokazala svu našu nespremnost, znači worldwide, znači globalno, znači ne samo BiH, globalno, da se snažimo i adekvatno odgovorimo onome šta je problem. Evo dajte mi samo sekund da ja podijelim ekran i da krenem sa prezentacijom, pošto je fokus kod mene prezentacija, a manje je da kažemo kamera. Ja se da ugasim svoju kameru da jednostavno bude fokus na prezentaciji, a lako ćemo za ostalo. Ako može samo potvrda, da li vidite na vašim ekranima prezentaciju? Da, vidimo. Hvala, odlično. Dakle, u mene su stavili na English jeziku, ali ja pričam na našem, tako da to nije problem. Dakle, na neki način želim da vam dam iskustvo, svoje znanje, ekspertizu na ovom polju, a posebno što je pored posla koji radim na univerzitetu, moj također posao što vodim cyber security jedne kompanije, za razvoj softvera kompanija Mistral, koja ima sjedište i u Mostaru, i u Sarajevu, i u Holandiji, i u Americi, tako da na neki način taj cyber security je sigurno i nama gorući problem i ovo sve što vam bude pričao ovdje je u principu hands-on experience onoga što mi radimo na ovu temu. Otprilike, ovo je agenda. Ovo nije prezentacija koja će vam govoriti how to u smislu kliknite ovdje, unesete tu i tu komandu, ne. Dakle, to nije tema. Dakle, to nije tema ove emisije. Tema je da vidimo konceptualno širu sliku. A kada znamo gdje su okviri, kada znamo gdje se mi krećemo, lako je onda da posložimo stvari operativno i nađemo dovoljno snage i resursa, da li interno, u našem timu, odnosno da angažujemo nekoga sa strane, da nam to, da kažemo, posloži, konfiguriše i riješi sve naše security issues koji nam mogu biti eventualno problem. Tako da idemo strateški, dakle od glave, idemo dole prema testiranju, response, awareness and future. Dakle, jednostavno, taj kompletan životni ciklus security-a, naravno sve kroz prizmu, znači COVID-19, dakle sve ovo što pričamo je bilo i prije, ali je amplified, dakle pojačano je rapidno sa COVID-19, jer zaista ćete da stvari na dnevnoj bazi postaju sve gore i gore. Ali prije što krenemo konkretno u strategiju i ostale segmente naše agende, dozvolite da vam pokažem par stvari u ovoj sekciji koju zovem reality. Dakle, ovo je neki reality check. Šta to znači? Da vidimo gdje smo. I kada pričamo o cyber security-u, ja znam da od nas, koliko nas ima, ove 17, minus ja, 1, to je 16, dolazimo manje više sa različitim backgroundima. Neko jeste u cyber security-u, neko nešto radi, neko nije u tome, ali želi da čuje, da nauči, što je pohvalno. Dakle, sigurno, svaka osoba koja je danas došla ovdje, a nije iz ovog polja, na neki način meni puno više znači nego neko koji je iz branše. Naravno, onaj koji je iz branše sigurno može da čuje stvari o kojima se može okoristiti i eventualno da iskoristi u svom nekom environmentu. Sada, ja kažem reality check. Hoću da vidite da zaista stvari nisu onakim kakve se čini. Prvi slajd kaže world biggest data breaches and hacks. Šta to znači? To znači da postoji neka stranica online, oficijalna, koja bilježi informacije o svim, znači akcenat na poznatim, prijavljenim. Dakle, nema oni koji su nepoznati. Znači, oni koji su prijavljeni, breaches, znači dokumentovani, gdje vam pokazuju na vremenskoj skali, znači ukucajte znači ova gore naslov u vašem pretraživaču, dakle prva stranica, prvi link nas vodi znači, na ovu sliku ovdje, gdje vam znači, sada scroll down pokazuje od 2005. godine pa prema gore, prema 2021, pokazuje na ovim balonima, bubbles, pokazuje koliko je situacija ozbiljna. Sad pogledajte ovdje, ova svaki balon, krug, pokazuje ime kompanije
i ispod broj, vidite da su to cifre milijonske. Dakle, negdje se graniče i sa cifrom od pola milijarde, a dole se ne vidi, ono što vi ćete vidjeti na vašim ekranima ako bude došli na ovu stranicu, Yahoo, dakle, poznati email servis, search engine, svojevremeno, dakle, imao je lik, dakle, breach 2 puta po milijardu. Dakle, po milijardu customer information, emails i tako dalje, i tako dalje. Pogledajte, znači, Facebook, ne znam, Microsoft, Oxidata, Marriott International Hotel, Twitter, India, Pakistan, Mobile Operator i tako dalje, i tako dalje. Vidite da ovo su kompanije koje su multi-country, multi-region and worldwide, što znači da imaju veliki broj uposlenika i imaju milijonske budžete. Posebno što ona svaka ima sigurno milijonski, više miliona budžet za cyber security. I ovo se opet desi tamo. Sad pogledajte, ono kada mi kažemo ja imam neku kompaniju, ja imam neko znanje, neku ekspertizu, kao imam neki security i mene neće niko. Ko sam ja nekome? To je jedna prva aksiomska greška koja kad neko kaže neće mene niko. To je prvi step gdje čovjek faila. Zašto faila? Dakle, BiH je relativno mala država, mal ekosistem. Međutim, mi postajemo digitalno vidljivi. Dakle, u BiH operiše veliki broj kompanija koje ne rade za BiH. I samim tim, te kompanije, samim tim što one postaju meta, postaju njihovi uposlenici meta i samim tim naše društvo postaje meta. I sve više se ove stvari dešavaju kod nas. Šta je kod nas sporno? Kod nas je sporno što kompanije kriju ove detalje. Dakle, u USA i EU, dakle recimo po GDPR, kompanija mora da prijavi breach ili da kazna. Ako ne prijavi breach, pa se sazna da bi bio breach, cifre su milijonske, dakle, na sudu. Tako da bolje da ti sam kažeš nego da neko nađe online ili u dark webu da postoji neki problem sa tvoje ili vaše ili moje strane. Dakle, koncept, rečenica, misao, ja nisam, mi nismo, nikome interesantni ne valja, ne stoji, pogrešna je. Dakle, vi ste sigurno interesantni. Pitanje je samo kada. Dakle, security je takav da nije upitno hoće li nešto poći po zlu. Samo su dvije stvari sporne. Prva je kada će poći po zlu i koliko jako, koliko će da vas zaboli. Figure of speech. Dakle, koliko će to da boli u smislu financija, klijentske strane, gubitka povjerenja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je realno stanje worldwide. I sada, kad ubacimo COVID-19, dakle, ovo je izjava direktora security Interpola, dakle, osoba koja sigurno na neki način zna šta priča, koja se bavi provođenjem zakona, forsiranjem zakona, znači Interpol, znači International Police Force, Task Force, vam govori da jednostavno cyber criminals na neki način su i više nego dobro, ali dobro odnostavljući, znači pod navodne znake, znači dobro u konceptu koji je negativan, iskoristili situaciju koja je na terenu. Tako da eksploitaju, znači, strah, tu nesigurnost koju nosi cijela situacija, dakle, igraju na ljudska osjećanja, na onu kartu, daj mi bilo koju informaciju, lijek ili bilo šta što će meni pomoći mojoj porodici, mojom biznisu, da ja ovo prebrodim što je moguće efikasnije i bezbolnije. Dakle, to je onaj neetični pristup. Dakle, u cyber security postoje, imaju dva tima. Sada, kada se kaže haker, to je medijski termin koji se uvijek pogrešno interpretira. Dakle, haker nije znak jednakosti bad guy ili bad girl. Dakle, haker je osoba koja zna da pronađe u sistemu propust, grešku, da je eksploita u neki gain, u neki benefit. Međutim, u tom globalnom hacking timu imate ethical hackers, imate one koji su non-ethical, koji rade ono što nije ok.
Dakle, etički hakeri su osobe koje eksploitaju i to prijave. Kažu kompaniji, našli smo vam, evo tu je problem, fiksajte, riješite, znači džabe je free of charge. Ako ima neki bug bounty, oni im to plate. Ako ne plate, ono it's okay. Dakle, no hard feelings. Dakle, pomažu. Dakle, taj termin haker, ono čisto iz moje perspektive mi malo neka smeta kada se uvijek gleda kroz negativno, a to uglavnom nije tako. Isto kao internet. Dakle, postoji, da kažemo, ta neka fama ili taj negativni koncept, dakle, oko deep weba. Dakle, deep web nije po definiciji loš. Jedan njegov segment, a to je dark web, je loš. Dakle, deep web je ono što na neki način omogućava da ljudi gdje postoje režimi, gdje je free of speech, ono više kao bajka, utopija, gdje je potrebno reći neke stvari, a da se vi pokrijete, zaštitite od eventualnih presija i represija koje vas gone. Ali unutar toga postoji dark web koji je ono, da kažemo, dna ljudskog društva, civilizacije iz onoga našeg analognog, stvarnog u digitalnom obliku. Ne znam, trgovina ljudima, prostitucija, narkomanija i tako dalje i tako dalje. Sada, vidimo da je COVID-19 to iskoristio zaista i više nego dobro, da taj neetični segment IT društva pokuša da izvuče što je više moguće koristi, a da pritome apsolutno nije briga da li će to da nekom uništi život, posao ili jedno ili drugo. Sada, u narodnom ovome aware, znači u reality check slajdu, vidimo da ovaj mali grafikon, odnosno znači ovaj chart pokazuje koliko je u odnosu na 2019, ono pre-pandemic, u 2020 post-pandemic, koliko su pojedini malicious activities odskočile od normalije, od baseline-a. Dakle, koliko su aktualnije. Pa pogledajte, u principu svaka je u prosjeku minimalno 15 do 60% porasla odnosno na ono što je bilo prije. Pa recimo, pogledajte fokus na ovaj phishing scam fraud, da je trenutno fokus najviše na običnog korisnika ili uposlenike koji nisu dovoljno sigurnosno svjesni, dakle, znaju, ali njihove akcije nisu osviještene i mogu dovesti, da kažemo, do posljedica koje itekako mogu da budu sporne po mnogo kojim pitanjima. Naravno, vidimo da su i domene, i malware, ransomware, fake news itekako aktualne, ali phishing, dakle, znači phishing je u stvari e-mail koji vam dođe sa sadržajem koji je prilično uvjerljiv, da osoba koja nije stručna, nije prošla obuku iste oblasti, teško da može da prepozna da li je nešto ok. Ja ću vam kasnije malo nešto o stvarnim primjerima, znači, života na ovu temu u nastavku ovoga predavanja. I dolazimo do finala ovoga dijela koji nam treba da nas osvijesti, da pokaže da je situacija crna i crnija i bit će crnija, znači de facto, dakle tu apsolutno nije sporo. Bitno je samo koliko mi možemo adekvatno da se uhvatimo u koštac sa ovim stvarima i nosimo što je moguće efikasnije i agilnije. Ovo ovdje vam pokazuje da je IT, cyber security i taj malicious activities, znači aktivnosti koje su maliciozne, koliko su prešle iz digitalnog u stvarni svijet. Ovdje vam kaže, znači brzi presjek, da je došlo do toga da cyber napad više nije za cilj imao, odnosno možda nije bio inicijalno targetiran kao takav. Obično je to da se uništi servis, spriječi usluga, osramoti customer ili klijenti ili da se izvuče financijska dobit, da se ucjenjuje, ali ovdje je kao posljedica bila ta što je ransomware napadom, a ransomware je ucjenjivački softver koji u principu, za one koji nisu možda iz ove oblasti, dakle koji vi aktivirate nesvjesno na računaru, koji vam šifruje, blokira pristup
vašim bitnim stvarima, dokumentima i od vas traži ucjenu da vi to platite u Bitcoinima i u nekoj drugoj digital currency kao što je Ethereum ili pak neka treća. Ako to ne platite, vi gubite sve podatke. U tome svemu je nastradao računar koji održava pacijenta u životu. I ljudi nisu, znači osoba medicinsko nije moglo da adekvatno reaguje i na aparatu i spriječi smrt pacijenta. Dakle, u ovom svemu su u ovom napadu i napad poslije ovoga fatal outcome, dakle fatalni outcome je bio na 2 pacijenta, što vam govori da u ovom trenutku pričamo o nečemu što je mnogo ozbiljnije od klasičnih cyber napada. Ok, dakle, to je bio taj reality check. Sada, šta uraditi da u COVID, znači, evo, trenutno smo u COVID-u još uvijek, proći COVID ako Bog da, dolazi neko drugo vrijeme, znači, za IT security koje je prilično sporno, nesigurno i ako nismo spremni za ovo, bojim se da ćemo biti većina nas ono kao patke za odstrijel. Jednostavno da će samo da stigaju ko kako hoće i kada hoće. To što mi mislimo da je security lozinka, to je pogrešno. Dakle, lozinka je itekako bitna, znači nimalo ne umanjujem lozinku kao aset, kao sredstvo, kao resurs da osiguramo nešto. Međutim, lozinka je na skali od 1 do 100 na mjestu -15. Stvari u security koje su bitne da se poslože da bi mi adekvatno mogli odgovoriti strateški na ove stvari. Dakle, sada uopšte ne pričamo o operativi, pričamo o tome šta nam treba. Šta treba univerzitetu, sveučilištu, kompaniji za razvoj softvera, telekom operateru, javnoj instituciji, ministarstvu, tržnim centrima, korporacijama koje prodaju, kupuju, svima šta je potrebno da učine sa svoje strane da security stave gdje treba, stave security i učine svoj posao resilient, to je otporan na ono što dolazi sa druge strane. Otprilike, ovaj slajd je ono summary, naravno bez viška detalja, samo ono da vam objasni scope. Najvažnije, evo recimo, ova slika ovdje otprilike vam pokazuje, dakle to je beden, to je zamak, to je vaš ekosistem, vaš posao, vaša sigurna zona, tu vam je neki CISO, cyber security team, security operations, firewall, a okolo je bukvalno ovako. Dakle, vjerujte, znači u stvarnom svijetu ova slika itekako slikava ono kako to izgleda u nekom digitalnom formatu. Sada, da bi vi mogli da složite vaš beden, vaše osmatrače, komandanta, operativu i sve ostalo kako treba, vama treba security, dakle ne od pete prema gore, nego od glave prema peti. Dakle, onaj koncept, znači from up to bottom. Dakle, znači od vrha prema dnu, a znači ne obrnuto. Prvi korak je da analizirate šta bi ja u stvari radim, šta je moj posao. Ja radim A, B, C, D, F, G, H. Based on that, vidimo koliki je rizik. Više o nastavku šta je rizik. Sada, ono što je jako važno jeste da vama u firmi treba security u 4 formata. Odnosno, jedan od ta 4, odnosno 4 u idealnom obliku. Pa kaže, ako ste vi dovoljno velika firma, uposlenika 100 i više, departmenti, više gradova, imate puno IT opreme, dakle vi ste kandidat definitivno da imate CSO-a ili CISO-a. CISO je Chief Security Officer, a CISO je Chief Information Security Officer isto. CISO je malo globalnija rola, a CISO je više fokusiran na IT. I ovo vam je C rola koja je direktno u managementu i u boardu. Osoba koja ima security ekspertizu, ima znanje i može na tom nivou da rješava budžet
zahtjeve, pravila, kurs, strategiju, jer ne možete vi da pustite da neko radi security ono ad hoc, i to može, ali to ima puno svojih mana. Dakle, treba neki strateški pristup. Sada, ako nemate dovoljno za CISO-a, opcija B, department. Dakle, department sa nekim headom koji vodi cijelu priču, a koji će moći da na nekom tom manjem timu jedan čovjek pa do N ljudi koliko vam treba da definiše cijelu priču oko security-a na nivou kompanije. Dakle, osobe koje su stručnjaci, ne priučeni, dakle ne ona da kažemo naša BH priča, imamo mi nekoga i on zna računare, znači on zna kompjutere, to je past tense, to je prošlo. Dakle, ova treba osoba koja zna šta je security. Opcija broj 3, da imate osobu, znači individu, dakle samo jednu osobu koja jeste ekspert, ali zna šta radi. To je vrlo mala firma koja jednostavno skopom ne ulazi u nešto veliko, ali još uvijek ima potrebe da radi nešto u tom segmentu. I zadnja najgora stavka, da prepustite IT departmentu, ako ga imate, da oni interno hendlaju security. Što je ok, i to može, ali njihov primarni posao jesu IT operacije, a ne security operations. I tu dolazi do sukoba te dvije strane, što može biti veliki problem. Velike kompanije, 200 i više uposlenika, multi-country, multi-state, imaju znači, sve 4 stavke security, dakle, apsolutno u svakom segmentu. Sada, kada imate strategiju, lako je ići na plan. Bez strategije nema plana, a bez plana imate problem. Dakle, sada ovaj slajd, bez, viška tehničkih detalja, u principu vas vodi metodološki how to izračunati, kalkulisati, naći šta je problem. Risk analiza. Dakle, potpuno egzaktna nauka koja može da brojem slovom vam kaže, ok, vaš rizik na procesu A, B, C, D, E, G, H, koliko ima, je 10%, 15%, 100%. I onda vi kada to izračunate, lako možete da kažete, ok, ovih 15 procesa koje ja imam, 5 je kritičnih. Onda ću na osnovu njih 5 da uradim risk analizu i da kažem, recimo nešto ovako, rizik ispod 50% je prihvatljiv. Preko 50% je bio neki okvir koji kaže da je potrebno uraditi mitigaciju, neki model, da se odredi ko je responsible, tehničku priču, ne tehničku, odnosno kako da spustimo do nivoa operative te pojedine detalje. Nakon toga ide naredni korak koji treba da plan pretvori u korake. Striktne i jasne korake šta se radi u slučaju A, B ili C. Pa recimo, ovo je najvažniji dio u bilo kojoj kompaniji, a to su policy i execution. Dakle, pravilnici, ona je dosadni, boring dio, međutim, u cyber security policy nisu boring. Dakle, to su vrlo bitne stavke. Naravno, ne sada knjige od 100 stranica koje vas zamaraju, ne. Policy je dokument od 10 strana maksimalno koji obrađuje usko jednu oblast i definiše pravila, znači rules, šta je potrebno raditi da bi vi adekvatno mitigirali taj rizik u tom segmentu. Pa recimo, u COVID-19, znači ja sam ovdje posebno izdvojio security policy koji su bitni posebno iz COVID-19 perspektive. Pa recimo, policy za passworde koji kaže, ok, kako firma reguliše lozinke unutar svoje infrastrukture. Da li je to ad hoc, da li je to sistemski, da li postoji neka domena, koji je minimum password policy, 8 karaktera, 6, 15, 20, pa recimo, password se mijenja svaki 3 mjeseca, ali ne ono da ti hoćeš,
nego te sistem forsa, pa ti svaki, recimo, 15 dana prije isteka kaže ističe, pa svaki dan te upozorava da, i zadnji dan kaže you must change password. Dakle, nije uopšte opcija, neko je mandatorno. Dakle, ne ostavljati uopšte opciju da ti to skipaš, ostaviš nekada za kasnije. Pa recimo, disk encryption policy, jako važna priča. Danas mi svi uglavnom koristimo laptope, dakle, svoje device, putujemo, vršimo neke svoje poslove, predavanja, financije, ne znam, pravilnike, zakone. Ima tu stvari koje su privatne, poluprivatne i poslovne, od koje su sigurno neki, hajmo reći, confidential, povjerljivi i sa privatne i poslovne strane. Pa rečeno teoretski, neko vam ukrade laptop. I šta sada? Ako mislite da lozinka na laptopu je security, ono što sam rekao na startu, to je mjesto -15. Dakle, ako neko ima fizički pristup vašem laptopu računaru, reset lozinke kroz software ide otprilike manje od 120 sekundi. I to je to. Gotova priča. Dakle, imam access i ja mogu da uzmem vaše podatke. Na kraju krajeva mogu da uzmem disk iz računara, da ga uključim u drugu mašinu i tako dampam podatke. Međutim, ako ja disk enkriptujem, pobusim, pa kažem, svaki računar u mom ekosistemu, univerzitet, fakultet, bolnica, sud, zakonodavstvo, bilo ko mora da ima disk koji je enkriptovan, pobusite forsa, on sam radi, pa ako neko ukrade, sva je šteta u onome koliko košta laptop, a su podaci uvijek skuplji 10 ili više puta nego to. Iz ugla kompanije koja se bavi razvojem softvera, programer radi na source kodu za kompaniju X, koji recimo košta 1 milion. Dakle, on ili ona, ili oni nose kod svojih kuća kod koji košta 1 milion. Krađa te mašine koja košta 1000 maraka ili 5000 maraka, nije važno, je u komparaciji s tim koliko to košta mizerno, ništavno malo. To je, da kažemo, bitno s te strane. Pa recimo, anti-malware policy, koji kaže svaki računar mora da ima antivirus, i to ne bilo koji, ne neki free, nego neki koji se plaća. Pazite, kod antivirusa, sve što je free, ono zaboravite. Tako, nažalost, znači, jednostavno, kod anti-malwarea zaista treba čovjek da bude jako, jako oprezan. Pa recimo MFA, termin koji danas u COVID-19 je multi-factor authentication ili 2FA, two-factor authentication. Šta to znači? To znači da prilikom prijave na sistem od vas se traže dva faktora. Prvi je lozinka i onda drugi dođe još nešto. Pa recimo, konfigurišem tako recimo svoj e-mail da kada se prijavim na Outlook ili Gmail, ja unesem ko sam, Jasmin. Neki e-mail u lozinku i onda mi kaže, ok, Jasmine, da, to si ti, ali evo, na tvojom telefonu mi iščitaj kod koji se nalazi u toj aplikaciji, koji sam konfigurisao, da bi ja zaista bio siguran da si to ti. I kad dam taj kod, to je taj drugi faktor, second faktor, koji me pusti u sistem. Danas, ako imate pristup bilo kojem vašem servisu, dakle, govorim, znači, ovo potpuno odgovorno, otvoreno. Dakle, svako od vas koji je ovdje, koji ima pristup svom e-mailu, bilo kojem accountu, samo putem lozinke, dakle, vi ste apsolutno, znači, unsecure. I to je jednostavno, to je tako. Dakle, samo je bitno da li ste vi neko meta ili ne. Ako vas neko targetira, šansa da ćete proći bezbolno je minimalna. Ako imate tu efekt, onda je to rapidno smanjeno na eventualni pokušaj i ništa više od toga. Dalje, policy za remote work. Pazite, cijeli svijet je prešao na remote work, znači u martu, preko noći. Neko se tu snašao, neko je propao, neko se još uvijek snalazi. Konkretno, u Mistralu na neki način je to predviđeno da je taj policy riješen nekada par mjeseci prije toga i omogućeno je da se adekvatno
to riješi. Pa recimo VPN pristup, koji device, koji telefon, koji laptop, dakle sve postavke koje su jako važne. Vama sam imao neko pitanje, ok, ništa, u redu, samo dakle, pitanje da informacija da neko napušta predavanje, sve ok, izvinjavam se što vas prekidam. Dakle, i recimo na kraju, trenutno gorući problem u security-u, posebno znači, u ovom remote svijetu, jeste BIOD, a BIOD je Bring Your Own Device Policy. To znači da ja hoću da radim na svojoj mašini, na svom laptopu, na svom telefonu unutar korporacije. Dakle, moja mašina sada ispada iz svih policija. Kako to riješiti? Treba policy i za te strane. Vidite da sa strateške strane i tekako ima, znači ovo treba neko da posloži strateški i onda spusti na operativu da se riješi, implementira u pojedine segmente svi, odnosno vašeg ekosistema u kojem vaša firma operiše ili radi. Ok, idemo sada, na testing. Kako sada da vi provjerite da li je, dakle, imate policije, pravila, forsamo, kako da budemo sigurni jel to radi? Da li moji posljednici poštuju policije, pravila, da li rade onako kako trebali da rade? Najbolji način jeste security training i testiranje. Dakle, vi znate, možda ova malo starija garda ovdje, ako nas ima takvi, da najbolji način, recimo u bivšoj vojsci je bilo da se svake godine organizovala znači, vježba ili trening vojnika unutar neke regije, grada ili pak države ili republike, nije važno. Zašto? Da se pokaže borbena spremnost ili gotovost vojnika da respond na neki threat ili neku prijetnju. Cyber security je potpuno copy i paste vojske. Dakle, da bi vi uradili verifikaciju svih policija, vama treba da testirate, simulirate stvarne napade. Phishing napad na vašu infrastrukturu ili kontrolisan napad koji može da eventualno eksploita mjesta unutar vas samih. Sada recimo ova slika ovdje pokazuje kako se obučava recimo Navy SEAL team. Dakle, jednostavno staviš drvu na leđa i trčiš. Dakle, ako ne pokušaš, ne znaš koji su, znači postoji tamo kada je Navy SEAL mora da trči sa težinom od 50 kg na leđima. Sada, ako nema testa koji to verifikuje, ostaje se na teoriji. Isto je, dakle, i ovdje. Sada, par primjera na ovu temu. Dakle, ako imate dovoljno dobar tim ljudi, vi možete napraviti tako fin test da recimo svakih 6 mjeseci ili godinu dana sami testirate svoje uposlenike, da li su ready. Nekada najavljeno, a nekada ne najavljeno. Pa recimo, radili smo mi generalno na više mjesta, na više različitih kompanija testove gdje smo odvagali da li je svijest uposlenika na nivou na kojem treba ili ne. I vjerujte mi, tu ima svega. Čak i u kompanijama koje su tehnički pismene, ako smijem da kažem pismeni termin, vjerujte da i tu se prokliže na mnogo mjesta baš iz razloga što postoji taj lažni, znači false sense of security. Dakle, jednostavno ljudi misle da znaju nešto, ali to nije ni izbliza onoga što zahtjeva stvarno stanje na terenu. Pa recimo, kad smo radili recimo, jedan pen test banke prije N godina, nije važno, recimo jedan od napada je bio da potplatimo osobu, znači koja je recimo čisti banku, radi noću smjer, nije važno šta radi, da u off satima zađe i poslika svaki žuti stiker ili plavi stiker koji postoji na ekranu ili ispod keyboarda, jer to su mjesta koja obično oni koji nemaju svijest o security čuvaju podatke za pristup. I vjerujte, dobili smo najmanje 15 lozinki i akaunta za deep dive ulazak u banku, znači jednostavno da radimo što želimo. I to vam govori da jednostavno postoji, a da ne govori ono što rutinski svi griješe,
rade i ostavi računar otključan. To je, ne znam, to je jednostavno kada ste, možda će biti sada primjer, možda previše, ne znam, ekstreman, ali kao da ste došli s autom koji, ne znam, košta $100 ili $5, nije važno, došli u neku četvrt koji je poznat po krađama, ubistvima, kriminalu, ostavite ključ u autu, auto radi, vi odete da kupite sendvič, stavite stiker na auto, nemojte kras, molim vas, i to je to. I kad se vrati, naravno nema nikakve auta, ni stikera. Dakle, s te strane, otprilike jednako je tome da se ostavi računar otključan. Osobi koja zna šta radi, dovoljno je 2 minute, čak ne mora da pristupi keyboardu, dakle može i preko USB stika da jednostavno otvori sve pristup, remote, i da jednostavno ima kontrolu na vašem računaru. Najbolji način da testirate awareness svoje kompanije u svim segmentima, ako ste veliki dovoljno, da imate TZV, crveni i plavi tim. Red team je offensive, dakle napadačka skupina, a blue team je defense i obrana. U principu, ovo je simulacija hakerskih napada, onih non-ethical, ali u etičkom formatu. Dakle, red team su u stvari vaši uposlenici koji su dovoljno skillful, dovoljno jaki znanjem da rade prave napade, ali kažu našli smo greške tu i tu, znači etički pristup. I s te strane nađu propuste oni, a ne oni iz polja. A blue team je u stvari vaš IT department, znači vaš support koji instalira računare, održava te stvari, mrežu, koji implementira security, a red pokušava da probije security. I sada, to je da kažemo ta bitka, ta dva tima koji treba da pokažu da li je nešto ok ili nije ok. U principu, ova slika ovdje pokazuje da u nekom trenutku vam treba neki purple team, a to je kada je to baš puno velika firma, multi-region, kada vam treba koordinacija between teams, gdje ne postoji, da kažem, ta fizička lokacija ili zajednički koordinacijski organ. I sada, prije nego što pođemo u response dio, evo primjera za vas sami ovdje. Pokušajte otvoriti svi, recimo, ovu stranicu. Evo, dajte mi samo da ja to kopira. Ako bude mogao ovako sa slajda. Ne mogu. Nema veze. Pokušajte otvoriti ovu stranicu. Sada ili kasnije. Dakle, have I been pwned je u principu stranica koju održavaju poznate security experts koji iz dark weba uzimaju sve one breaches koje se pronađu, izvuku te lozinke, passworde i ostalo, znači username password, izvuku ih, sakriju o kome se radi i onda omoguće da vi srčate sami sebe da li su se vaši podaci negdje pojavili online. Ovdje slobodno nesete znači vaš email, što privatni, što poslovni, koliko ih imate, i ako vam izbaci nakon found upitnik klika, izbaci green, we are good to go. Dakle, to je to. I ako vam izbaci na svim green, svaka vam čast. Međutim, ako vam izbaci crveni na nekom ili svim, to znači da je taj vaš email gdje ste ga koristili za registraciju negdje je surio sa podacima za pristup tamo gdje ste ga registrovali i da je eksploitan. Što vam jednostavno daje prostor da je neko možda nekada nešto radio u vašem, a vi toga niste svjesni. Šta je još veći problem? Ako vam to ta firma, stranca gdje je bio registrovan i gdje je bio breach, to nije prijavilo. Naravno, pošto je sa zakonske strane šanse da vi dobijete na sudu nekoga vani i rala skoro pa nuli, ne daje amnestiju da mi sami sebi
ne stvaramo sliku u svijest da to nešto nije ok. Pa ako vam se pojavi red, vidite gdje vam je to bilo i odmah taj servis ili disablejte, ugasite, ili promijenite lozinku na tom servisu, to je must. I obavezno aktivirajte 2FA. Dakle, bez 2FA na bilo kojem servisu sva vaša priča oko ovoga jednostavno gubi svoj smisao. Sad, response. Dakle, šta da radimo u COVID-19 i after toga, znači poslije toga, a da budemo agilni. Pazite, rekao sam u nekom dijelu predavanja, nije pitanje hoće, nego kada će biti. Dakle, da li je to napad u nekom formatu koji ima epilog ili nema je sada tema emisije, o tom možemo da razgovaramo, ali da li će nešto biti, hoće sigurno, samo pitanje sa vremenske skale kada ste vi meta. Sada, kako se dešava breach? Otprilike ova slika ovdje, ima mali flow, školski primjer, gdje vam pokazuje da u 4 stepa imate od faze researcha, istraživanja, do samog uzimanja date, to je podataka koji su napadaču interesantni. Pa hajmo po redu brzinski u par minuta. Kaže, research, u ovoj fazi napadač da iskoristi sve moguće asete koji su dostupni da bi uradili profil istraživanja onoga koga žele napasti. Da li je to individua ili kompanija je potpuno nevažno. A svako od vas, od nas, generiše jako mnogo podataka kroz socijalne mreže, kroz e-mailove u razgovoru koje napadač može da iskoristi. Sada, kada napadač istraži, onda pravi TZV stage napad, a to znači da pokušam da sklopim nešto što je mojoj meti prihvatljivo. Da li je to e-mail, da li je to forum post, da li je to telefonski poziv, da li je to slika, nije važno. Što će biti dovoljno interesantno, u šta ja mogu da ugradim neki payload. A payload je taj maliciozni kod neke vrste, neke namjene, koja će napadaču da omogući da eksploita vas, a toga vi niste ni svjesni. Pa vi dobijete neki e-mail, kliknete, uradite, vama se desi sve ok, ali napadač recimo dobije keylogger. A keylogger znači recimo da sve što vi kucate, on ili ona vidi. Ili recimo dobije backdoor da vidi vaš screen. Slik, jednostavno, apsolutno puna kontrola, ali naravno nije to napad koji ima na cilj da vam to pokaže. Ne. Napadač čeka. Napadač se ubaci, uđe u sistem. Znači, postoje situacije gdje su napadači bili više godina u sistemu, znači više godina uzimali informacije. I tek nekada u nekim zadnjim fazama u povlačenju napravi grešku pa se otkrije da je nešto bilo unutra. I onda kada nađu to što ih interesuje, to se ne kopira i napadač pokuša da to izvuče, da li su to neki fajlovi, neka baza, neki Excel sheetovi, dokumenti kompanije, poverljivi, nepoverljivi, nije važno, na osnovu koje može da ostaje neki profit ili neku ucjenu, opet, znači, zavisi od toga što napadač čovjek da uradi sa te strane. Dakle, to je breach. Međutim, ovo sve se može posmatrati kao incident. Sada, COVID-19 je pokazao da je broj ovih situacija koje su u fazi, odnosno u okviru incidenta porastao drastično. Sada, ne znači da je incident uvijek defaultno breach ili hack. Dakle, incident je u stvari pokušaj da znači, phishing e-mail je incident, ali klik na e-mail tek možda otvori put ka breachu. Ili recimo, instalacija, ulazak, pokušaj ulaska virusa na računar je incident, ali ga spriječi antivirusni software i opet stane na incidentu.
Dakle, incident ne znači breach, to je prijetnja koja obično može da stane na pokušaj, ali i ne mora. Dakle, može da bude i ongoing proces. Sada, kako da vi adekvatno handlate to, jeste da imate tim koji to zna raditi. Dakle, tim je u principu skupina ljudi koja zna adekvatno da metodološki i tehnički se uhvati u koštac s ovim stvarima i rješava ih u letu. Dakle, u nekom cyber napadu zaista to se graniči sa filmom. Znači, jednostavno, teško je da čovjek prevodi sve moguće situacije koje se dešavaju, a ako nemate tim ljudi koji zna da hendla tu priču, onda sigurno evo to može biti vrlo, vrlo loše za vas. Ovo sve priča da shvatimo da kompaniji treba cyber security team koji u sebi ima sada podkomponente. Sada, je li to tim od jednog čovjeka ili tim od 1000 ljudi, zavisi od veličine kompanije. Na kraj krajeva, ako vaš budžet nema para da ima svoj interni tim, može da, znači, hire, znači može da unajmi tim, da ga plaća kao servis. I to postoji. Dakle, niste dorasli da imate svoje uposlenike, ima kupi kao servis, gdje neko uzima vas kao svog klijenta i on vam to rješava. Znači, jednostavno postoji odgovor i na pitanje šta ako nije dovoljno para da radim svoj in-house cyber security. Sada ovaj slajd pokazuje da koje su to uobičajene team role u tom nekom timu koji bi trebao da hendla situacije koje su incidenti, breachovi ili hakovi. Ukratko, mislim da svaki naziv govori jasno o čemu se radi. Dakle, vođa tima je najvažnija rola. Ne znači da mora biti technical person. Čak je bolje da je non-technical, da je to osoba koja zna da vodi ljude. Dakle, menadžer koji jednostavno lead by example, dakle zna da sklopi tim, da podijeli zadatke, zna da menadžuje priču i da dovede, znači, situaciju do kraja. Dalje je rola koja je čisto tehnička, dakle lead investigator koji treba sa tehničke strane ili više njih da vidi gdje je nastao problem. Komunikacija je u stvari PR. U većim kompanijama, kada je breach veći proporcija, treba neko da izađe, znači public, da se nasmije i da kaže it's ok, sve je pod kontrolom, objasni kroz PR, marketing da to nije tako strašno. Možda vamo sve gori, ali treba da bude interfejs, da situacija je manje i više pod kontrolom. Dokumentacija, da se sve piše, jer to su ulazni podaci za policy. Jer kada se desi incident, to znači negdje je policy failao. Nije pokrio sve moguće scenarije i nama treba informacija gdje je failao da popravimo tu priču. I legal strana, nerijetko incidenti završe sa sudskim parnicama, gdje recimo klijent tuži vendora gdje kaže moji podaci su otišli, ja sam ucijenjen, moj brak je uništen, moja kompanija, znači jednostavno x razloga, znači u pitanju, ja sada press legal charges da riješim to što je moguće efikasnije u svoju korist, da kompenzujem gubitak onoga što je bilo s te strane. I ovo prilike pokazuje malo tehničku priču koja nije toliko sad možda važna ovdje, ali vam pokazuje ovaj najbitniji detalj koji kaže da kada vidite na kraju lesson learned, dakle na ovom dijelu kada sve prođe, ja detektujem gdje je moj sistem podbacio. Recimo, shvatili smo da je neko provalio lozinku sa 8 karaktera. Aha, a u našem policy piše lozinka je od 6 do 8. To je fail. Pa se kaže, znači, naučna lekcija je da i to nas je koštao, recimo, $20,000, $100 nas je koštao i sada to ide povratnom spregom nazad u dokumentaciju i ja korigujem svoja pravila gdje kažem
Novi puls je da voznika minimalno 12, maksimalno 18 karaktera, što rapidno mijenja stvar sa te strane. I zadnji segment ove lekcije predavanja jeste svijest. Kako da napravite proces koji će da radi za vas. Dakle, vama u firmi ne treba 200 neprijatelja ili 50. Treba 200 prijatelja koji su security aware, svjesni i rade za vaš tim. Vama nisu potrebni uposlenici kojih je strah da kažu da ne znaju. Kod nas postoji ta, da kažemo, balkanska filozofija da je stid i sramota reći da nešto ne znamo. A posebno onda oni koji nešto malo znaju stave se u položaj da oni sve znaju i onda one koji ne znaju pritišću u glavu pa ono dodatno prave presiju da su mizerni ovakvi ili onakvi. To baš i nije ok u security. Transparentnost, otvorenost i awareness su key components. Sada, kako da to postignemo i u covidu i poslije da security bude ono što očekujemo da nam osigura poslovanje koje je u kontinuitetu sigurno koliko je moguće u datome okruženju. Sada, ovi steps ovdje su manje više enciklopedijski, ali u principu svaki ima svoj smisao. Ne možemo da pričamo o bilo kojem security, odnosno svijesti, ako ne postoji baseline. Kako da ja sad evaluiram koliko moja firma zna? Koliko mojih 50 kolegica i kolega poznaje security na nekom baznom entry level nivou? Znači phishing, lozinke, e-mail i ostalo. Ne govorimo uopšte o naprednim stvarima. Možda mogu biti i napredne stvari, zavisno od kompanije šta je naš posao. Znači ona prvi dio šta je moj biznis. I na osnovu toga ja pravim security vertikalu i horizontalu. Kada kažem ovo je baseline, dakle da bi moja firma radila, znači ovo je nivo znanja koji moraju da znaju svi. Sada, kada kažem to je baseline, next step je evaluacija, test, kviz, igra. Nije važno šta. Jer ćete vi na fan način kroz uposlenike provući tu neku provjeru, jer ćete vi dobiti feedback da recimo 50% kompanije je ono ok, a 50% nije ok. Kad kažem nije ok, mislim da njihovo nivo znanja nije na nekom nivou. Sada, to je sada informacija koja određuje vašu akciju. Da li je to prostor za additional treninge, edukacije, knjige, nije važno, ali vama daje informaciju da 50% ljudi treba dodatno znanje da bi bili dobri u tome segmentu security koji se od njih očekuje i postavlja kao requirement. I naravno, trading, ponovno se vraćam ovdje, kada baseline, edukacija i onda ponovo test. Svaki put test je to ok. Znam da zvuči onako prilično čudno, ali bez testa nema ništa. Živimo u jednom agilnom svijetu gdje stvari koje su statika, koje su monolitne, koje stoje, koje su nepokretne, propadaju. Dakle, to će da propadne sigurno vrlo skoro. Dakle, stvar se mijenja rapidno. I ako se tu adekvatno ne adaptiramo u smislu da budemo agilniji, spremni da radimo svoj posao, onda bojim se da je pitanje samo vremena kada neke stvari mogu za nas povući poslu. Prilike fokus 10 najvećih prijetnji koje postoje za uposlenike je prikazano ovdje. Opet neću da objašnjavam sve, ima je jako puno. Možda stvari koje su za vas i za nas najinteresantnije, onako globalno znanje. Najveći problem jeste malware prevencija
kako da spriječimo da korisnik ne dobije malware, edukacija, awareness, i da spriječimo da korisnici kroz razne medije, USB stikove, micro SD kartice i ostalu perifernu pohranu donesu malware sa svoje strane i time osiguraju da nešto nije baš ok. I zadnja stavka je Wi-Fi. Svi koristimo Wi-Fi i sa secure i sa insecure mreža. Moj savjet, ako ste na mreži koja od vas ne traži šifru, dakle, to znači ona WAP key, to znači da ona nije kriptovana i da sav saobraćaj ide u clear tekstu vidljivo. Svako ko ima ekspertizu i alat može da presretne i čita ono što ide kroz Wi-Fi mrežu. I na kraju, zadnji par slajdova, šta je future? Šta je budućnost cyber security based on šta se dešava i onoga šta nas čeka? Evo samo primjer radi da vam kažem. Jedna od zadnjih stavki koji se desilo na ovom polju jeste cyber napad na američku kompaniju za dostavu nafte na East Coast, znači New York, Philadelphia, Washington i onda spuštanje prema Floridi i tamo do Arizone. Dakle, cijeli taj pipeline je bio pod napadom, ransomware koji je zaključao isporuku nafte. Pazite, to je state of emergency, to je rat. Dakle, to znači da se gas station, pumpne stanice, benzinske stanice, crpke, kako želite, će imati da rade koliko ima nafte u zalihama. Kada se potroši, to je to. Dakle, nastaje paraliza. Pazite, to je rat. Znači, to je jednostavno, cyber je postao cyber warfare. Dakle, to više nije napad, nego kompletne države sponzorišu, dakle, state sponsor crime. Dakle, država Rusija, Kina, Sjeverna Koreja, Sirija i vamo, naravno, znači, zapadni blok. Dakle, konstantno su u tom nekom state of war koji omogućava da vi bukvalno državu kompletno oborite na koljena vrlo brzo. Sada, kako, i to pokazuje da trenutni security model koji postoji nije dovoljno dobar. Znači, not good enough. Treba nešto novo. To novo je ovo. Zero trust model je jedina stavka koja omogućava da IT adekvatno se suprotstavi onome šta je problem. Naravno, sada ću ulaziti malo u tehničku priču, neću, samo pokazujem konceptualno. Dakle, sve se vrti oko toga da se korisnik konstantno validira. Ne samo on, nego i device i konstantno privilegije u bilo kojem trenutku. Znači, ne jedno access i to je to, nego konstantna evaluacija i kroz primjenu AI. Znači, vještačke inteligencije koja treba da ocijeni da li je nešto došlo, da li korisnik radi neke operacije koje su potentially sumnjive ili mogu dovesti do neke problema. Znači, jednostavno, kako je to? Prijašnji security išao ovako. Imam firewall i svi spolja su neprijatelji. A unutra su moji prijatelji, znači moji poslanici, device-i, sve je to friendly, a spolja je enemy. To više nije tako. Sada je enemy i unutra i van. Jer ja ne znam da li će moj poslanik namjerno ili nenamjerno da mi eksploita neki servis i onda omogući da moj posao strada. Dakle, zero trust, znači apsolutno se ne vjeruje nikome. Znači, yes, I trust you, but I will verify. Znači, trust, but verify. Znači, uvijek verifikacija bilo čega. I sada, ova priča ovdje je tehnički ovakva. I tu staje. Dakle, ovo je malo dublja priča koja pokazuje u konceptu sa tehničke strane šta nam treba da bi ostvarili zero trust access kroz našu firmu. Ovo su alati, znači vrlo jaka autentifikacija,
Dakle, bez strong passworda, 2FA, MFA nema ništa. Policy based, da se tačno zna ko šta smije. Mikrosegmenti, da se podijele, dakle, ne znači ako uđem u mrežu pristup svemu. Imam samo pristup, ne znam, jednom mikrosegmentu i to je moj ekosistem. Ono što je van toga meni nije važno. I pristup tome može da otvori rizik. I s te strane samo ono need to know i need to have basis. Automatizacija da jednostavno se čovjek eliminiše kao varijabla gdje je to moguće. Da servisi, cloud, anti-malware i sve ostalo za nas radi posao i čovjeka oslobodi tereta da misli o stvarima i mali antivirus ili update ili patching ili ostalo što je sporno. AI feature, dakle, znači da na neki način vještačka inteligencija i machine learning i ostalo prikuplja informacije, analizira i bazira na tome donosi odluke koje su adaptivne i omogućavaju da neke stvari se spriječe i prije samoga dešavanja. I zadnja stavka jeste da svaka kompanija, firma bi trebala da uradi data klasifikaciju, a to znači da definišemo u firmi šta je public, šta je classified, a šta je top secret. Dakle, ona bazna trojka. Public je svaki dokument koji smije da vidi svako. Classified je povjerljivo na nivou departmenta, recimo. A top secret je ono dva čovjeka figure of speech u kompaniji. Kada se pravi dokument, u startu mu se da klasifikacija. Tako da software prati i da ne može izaći napolje ništa što nije public. Da se uništi, obriše samo od sebe ako pođe napolje, da kažem, na ovakav laički način. I prilike, evo, to je tamo tačno sat vremena moga predavanja. Prilike, ovo su neki detalji o meni. Možete da me kontaktirate uglavnom kroz ove servise GitHub, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook i Instagram na handle @jasmjanzemović, dakle ono C bez naravno. I uglavnom su sve ono što ja radim aktivnosti vezane za data, cyber security, privacy i digitalnu forenziku. I evo, pitanje i odgovor su na redu, gasim sharing ekrana i prebacujem se na kameru, da eventualno otvorimo pitanja ako ista je postoji. Izvolite. Ima nekih pitanja, komentara? Evo ja bih pitao nešto, profesore. Može, izvolite. Poštovanje, profesore. Ovako, kad ste spomenuli javne ustanove, znači radim u jednoj i tako dalje, pa vidite, mislim da rukovodstvo u javnim ustanovama nije toliko svjesno koliko je važno security, a upravo u firmi, znači evo, radim jedan sličan rad na tu temu, baš na našem fakultetu. I ja sad predlažem, znači, odnosno, treba da predložim neki dokument koji se zove, sad ne znam je li to pravilno, politika sigurnosti informacionog sistema. A pod dijelove, znači procedure, bi trebao da poslužim kao, na primjer, upravljanje lozinkama, upravljanje podacima i tako dalje. Znači, kako, na koji način, znači, to da napravim, pratim, znači, neke radove i tako dalje. Znači da napravim neku strategiju i onda operativno to da postavim i da napravimo kao jedan dokument koji će se svi zaposlenici pridržavati, da se uključi naravno i IT odjel i ekonomsko odjeljenje i to ide znači na potpis, naravno jer na osnovu tog dokumenta bi onda IT odjel imao pravo i da predlaže i budžet i tako dalje, jer u javnim ustanovama, znači evo da kažem do 50 zaposlenika, nema nikakav dokument o sigurnosti. Drugo je tehničko pitanje, više sad ne znam je li za ovaj dio, je postavljanje mail servera unutar mrežne ove IT infrastrukture
gdje ga postaviti. Da li znači prije firewalla, poslije, da li ovu DMZ zonu. Znam da bi trebalo da bude u toj DMZ zoni, toj neutralnoj nekoj zoni radi upravo ovih sigurnosnih razloga. Pa evo, znači čisto ako možete neki savjet i tako dalje, Može, naravno, Vernese, hvala. Predavanje je bilo izuzetno, evo, hvala. Vernese, hvala na pitanja, zaista, evo, poslije vas je Goran kolega, znači imao dignutu. Znači, Vernese, u prilike rekao ključnu stvar, dakle, rukovodstvo nije svjesno o čemu se radi. I to je taj problem, dakle, treba djelovati u pravcu da u rukovodstvu firme, dakle, taj gore management, znači board, direktor, računovodstvo, financije, šef, da ima neko ko je IT pamak, znači neke to IT koji ima security expertise, znači da bude neko u IT-u ko može da direktno s direktorom sa CEO-om komunicira na tom nivou. Jer dugačak je put od IT departmenta do borda. I tu može proći mnogo stvarima, ko ste vi dole, opet hoćete neke pare, neke računare i ona balkanska priča koja u principu je vrlo opasna. Znači, Vernese, mora se primijetiti, znači nekada online, onaj GIF poznati, kaže security budget before the breach i after the breach. Before the breach, ono 10 feninga, after the breach, pare padaju s nema, znači samo evo para, znači kada neko nastrada, bit će para. Nažalost, to je ono kako ste kod nas učili, znači kada pogineš, naučiš na tome da to nije bio pravi put. Naravno, trebaš djelovati koliko je to moguće. Znači, a najvažnije, Vernese, ako se ti pitaš da dokumentom formalno kažeš, ja smatram da based on policy, najbolje prakse, moj profesor kaže, pročitao sam, nije važno, znači referenca na šta, na koga, i ti kažeš, ja smatram da ovo treba raditi ovako, pa jedan mail, pa dopis na protokolu, pa sad neka ima trag, Vernese, da je neko nešto pitao i tražio. I ako nešto pođe po zlu, onda obično stradaju ljudi koji su nižeg ranga, a ovi se gore ograde kao mi to nismo znali. Ovako kad ti kažeš ja smatram da to nije ok, onda stvaraš neka štit oko sebe štitiš i svoj tim sutra u tome samo. Tako da mislim da, znam da je kod nas jako sporo, tromno, teško, nova rola u poslu zahtijeva ono političku regulativu da se otvori nova pozicija za poslu, ali bojim se da je security politički agnostik. Dakle, nevažno je i boja i partija potpuno je relevantno je u ovome svemu, jer security košta sve. Znači, potpuno nebitno je u kojem timu se nalazi, da kažem, takav način. Drugo pitanje tehničko koje je bilo, znači, Vernese, danas ja bih potpuno isključio priču da mail server bude kombinirani. Toliko stvari može poći po zlu. Dakle, nije to više mail prije 20 godina. In-house rješenje, tvoj mail i moja administracija, moji mailovi, moji korisnici ostalo. Šansa da će neko da obori tvoj mail, da ga eksploita je 120%. Samo cloud. Dakle, zakupite cloud servis, domenu u cloudu, je li to sada Outlook, je li to Gmail, je li to pak neko treći, nije važno, ali da skineš sa sebe taj teret odgovornosti. Jer jednostavno nema ljudi, baš iz ovog koji sam rekao, firma, javna institucija nema snage da servisira to više. Jer tebi treba onda mail administrator koji troši pare, da tako kažem, a u principu nije essential. Bolje da imaš security eksperta nego njega. A neka se ta priča shifta u cloud, a u cloudu se radi to sve ostalo. U prilike ona se ukratko to. To je to. Jer ja se izvinjavam samo da referišem se na još nešto ovo vaše, jer upravo znači koliko je security važan, evo čitajući znači ovi zadnji mjeseci upravo ovaj dio literature oko security-a, možemo imati bivšeg zaposlenika koji je otišao iz firme, koji je administrirao bazu podataka i tako dalje, koji je pokupio podatke i tako dalje, na primjer,
način uništavanja, brisanja tih podataka, mislim da bi za sve trebalo da bude neka procedura, neki dokument, čisto da se Policy je najvažniji. Znači, tu treba offboarding. Kada uposlenik napušta firmu, daje otkaz, ko šta radi? Ne samo, evo, papir može reći, znači, brisanje kaunta, čekiranje, znači, jednostavno da se prođe od A do Ž sve prije nego se kaže papir, ti si free to go. To je najvažnije. I još jedan profesor, još jedno tehničko pitanje, ako nisam naporan, kako zaštititi server, znači nebitno konkretno Windows 2003 server koji nema više update-a, koji je izgubio znači update, on je, hajde da kažem, praktično... Nikako. Uninstall servisa, prevaki sve nešto nove, i to je meta na koju piše napadni me. Ništa više. Dobro, hvala profesor. Vrlo simple, znači bez puno mišljenja detalja. Migraciju na drugi i to je to. Okay, da, to je to. Hvala. Vesel vama. Gorane, izvolite, bilo je pitanje? Ako je pitanje aktualno. Izvinim. Dobar dan. Nije pitanje, prije komentar i zahvala na jedno odlično predavanju. Za one koji mene poznaju, ja sam Goran Šimić i nisam tehničar. Zahvaljujući svom ocu koji je, kada sam 88. godine se htio upisati u srednju informatičku školu, rekao da te glupe kutije nikad nikome ništa u životu neće značiti. Pa sam na kraju završio na pravu. Međutim, ono što me uvijek vezalo, tehnologija mi je uvijek ostala bliska. Ako ništa sada kroz pravnu regulaciju. Ono što sam želio podijeliti s vama je zapravo jedno konekcija prema ovome o čemu ste danas govorio, jer artificial intelligence i sve ovo o čemu se govorio je next big thing in criminal law. Dakle, u krivičnom pravu zadnjih 200 godina je se dogodilo nekoliko revolucionarnih pokreta. Od, ne znam, drugačijeg shvaćanja krivične odgovornosti, drugačijeg shvaćanja krivičnih djela i tako dalje. Međutim, ovo o čemu se danas govorio se upravo dešava i u krivičnom pravu. Prije nekoliko mjeseci je u Norveškoj kažnjen kaznom zatvora jedan vozač Tesle koji je spavao dok je njegova Tesla autonomno vozila 160 km po autoputu. Naime, sud mu je rekao kako ste vi mogli da vozite 160 na sat po autoputu, a da spavate. Znate li vi kolika je to prijetnja za druge vozače? On je rekao, ali ja sam kupio auto koji sam vozi. A njemu je sudac rekao, ali to što on sam vozi, apsolutno meni ništa ne znači, jer to nije pravno regulisano da on sam vozi. Dakle, artificial intelligence u ovom trenutku, recimo u evropskom formatu, još uvijek nije pravno regulisana. Evropska unija tek sada je napravila nacrt, neki dan sam ga čitao, o tome, o poziciji artificial intelligence, odnosno cyber prostora, odnosno svega onoga o čemu smo danas govorili. Tako da ono zapravo što sam želio reći je da ovdje tehnologija nema samo tehničku stranu, nego ta tehnička strana zapravo tih, kad se govori o phishingu, kad se govori o krađi identiteta, kad se govori o security breach, govorio se o klasičnim krivičnim djelima koje mi danas nalazimo u krivičnom zakonodavstvu. I zapravo mi se čini da spoj tehnologije i prava kod ovog good hacking koji se spominjao zapravo treba ići zajedno, a ne odvojeno. To sam zapravo htio najviše reći. Jer mi sada u ovom trenutku pravnici to doživljavaju kako doživljavaju, manje tehnološki jer su manje tehnološki potkovani i zainteresovani, a inženjeri na način da su više tehnološki potkovani, ali manje pravno zainteresirani. Ono što ja mislim da je očito je da ove dvije stvari trebaju ići ruku pod ruku i procesi, ne nužno samo zakoni, nego općenito pravna regulacija prostora, novi format promišljanja, hendlanja podataka, identiteta i tako i svega ostalog zapravo treba biti podignut u jednu potpuno drugačiju razinu koja prevazilazi sve ono što smo do sada imali i zapravo u onom tehničkom dijelu u kojem ste govorio da je sve zastarjelo i da treba izmisliti nešto drugo,
Ja mogu samo dodati da je u pravu isto i u pravnoj regulaciji tog prostora je zapravo isto, jer pravo koje mi imamo izmišljeno prije 5000 godina i ono više ne može odgovoriti na ovo o čemu ti govori, o čemu si govorio i jedva čekam da vidim koji su tvoji sljedeći koraci na našem univerzitetu i da radimo zajedno, jer sam vrlo zainteresiran za to područje i mislim da će na tom području biti velikih izazova. Evo ti samo jedan veliki izazov. Recimo, ti napravi, Tesla sad napravi i proda u Bosni i Hercegovini samovozeće auto. Ja nikad, sad da mi ga džabe dadnu, ne bi ga vozio. Zato što apsolutno ne postoji mogućnost da ja izbjegnem odgovornost za bilo šta bi to auto uradilo. Jer kao što si rekao, sve je dobro da se nešto dogodi. Lijepo imati samovozeći auto, ali kad on ubije pješaka na pješačkom prijelazu, onda upadamo u problem. Ono što bi ti sad pravo reklo je da ta auto je stvar opasna za koju odgovara njen vlasnik i ja bi išao u zatvor umjesto tog auta. Ali onda ti bi meni rekao, slušaj, ali mi smo ga toliko sofisticirali da on to sve sam može raditi. 50 senzora, 20 kamera, sam vozi, sam upravlja. Međutim, kažem ti, zapravo izazov je i pravno regulirati, stvoriti pravila i regulaciju za tako nešto, a ne samo tehnički izmisliti, odnosno unaprijediti, već zapravo treba promijeniti kompletnu filozofiju našeg društvenog postojanja koje je zapravo još uvijek, rekao bih, analogno, hajde da to tako kažemo. Mi živimo, već smo prešli u digitalno doba, ali mnoge naše stvari su još uvijek u analognom dobu i tek čekaju da se promijene. Uglavnom, hvala ti na divnom prezentaciji i nadam se da ćemo u budućnosti puno još više raditi. Važno. Kolega Goran, zaista hvala na lijepom komentaru i na elaboraciji problema i ono što kaže nalaska presjeka dva skupa. Sigurno da IT, cyber security i pravna strana idu ruku pod ruku, jer teško da možemo raditi bilo šta u budućnosti, a da to dvoje nije align, nije poravnato u svakom segmentu, a to je ono što mi radimo. Znači, mi mogu da kažem da kolega i ja smo radili skupa na jednom zajedničkom planu i programu koji je na master studiju, koji u prilike spoji ove dvoje i vjerujem da smo prvi u BiH, a koji ni šire, koji radi nešto na ovu temu i sigurno će to biti prepoznato od strane i studenata, a i šire zajednice. Goran, hvala ti puno. Bilo je još jedno pitanje ruka, ali sam smetnuo koje je to bilo, izvinjavam se. Prošlo je naglo, pa samo ne se kolega javi. Ili kolegica, kako je bio pitanje. Neko je bio raise hand, a sada zaista. Možda neko prije mene. Adin, vi ste se prije javili, pa izvolite vi. Ok, hvala vam. Ovako, ja sam Adin, hvala vam na predavanju, stvarno s apetitom slušati, curak na usta ide kada vas sluša, stvarno je čast. Neću vas puno uzmati vremena i ostalim kolegama. Htio bi da se nadovežem aukciji na kolegu Vernesa i Gorana jednim kratkim pitanjem GDPR i Bosna. Mislim da će to uhvatiti taj segment i menadžmenta firme koja treba više biti AV što se tiče IT-a i svega ostalo. Eto, toliko o mom pitanju. Adine, hvala na pitanju. Pitanje ima potpuno smisla. GDPR je nešto što dolazi. Mislim, ono je već u EU. Već je must. Requirement je gdje apsolutno nema šansi da bilo koji poslovni proces može proći, a da nije na neki način GDPR modeliran i definisan ko operiše s podacima, koliko traju, ko se čuva, da postoji saglasnost ili ne, dakle, itd. Šta je spoj oko GDPR-a? GDPR je baš ovo što je pričao Goran, spoj pravne strane i tehnologije. Jer sa pravne strane treba da znamo koji su okviri i šta su penalties ako nešto pođe po zlu. A sa tehničke strane kako da osiguramo da budemo u okvirima, da stvari ne bi pošle po zlu. Da li namjerno ili nenamjerno. Sada iz ugla BiH, svaka kompanija koja radi sa EU klijentima
nebitno što BiH nije u EU i nebitno što nismo GDPR ready, vi morate da bi zaradili pare, da bi imali tog klijenta, da garantujete da ste GDPR compliant. To znači da morate proći certifikaciju, edukaciju, testiranje, to jest da vam neko kaže ja garantujem da firma GDPR compliant i da to što oni rade je align sa nama. I samim tim vi dobijate posao u EU ako ste, da kažemo, na tom polju. Međutim, ako ne radite u EU, opet to nije amnestija. Ja bih savjetovao svakom IT-ovcu koji je na nivou odluke, da donosi odluku, definiše pravila, da se pita bilo šta, da je iščitava tu regulativu, da vidi koji su problemi, jer to kad doće nekada, bit će preko noći. I firme koje ne budu spremne da uskoče u taj voz, bojim se da će ih vrijeme da pregazi vrlo simpel. Recimo, primjer, kompanija ne smije da da CV čovjeka, iako taj CV ima, recimo na LinkedInu, bez saglasnosti, znači onoga koje je poslao. I samim tim, kada neko hajruje za job, kod vas ili negdje drugo, može da vas tuži ako njegov CV iscuri iz kompanije, a da to nije imao, recimo, njegovu ili njenu saglasnost. Znači, ima puno primjera. I recimo, zadnji prije par mjeseci, gdje je poznata kompanija za tekstil H&M, nije važno kako se izgovara, kažena sa miliona eura, baš zbog toga što podatke o customerima nisu riješili da budu GDPR compliant. Dakle, sve, it's ok sve, ali kad neko nastrada, to košta jako puno para. Tako da nismo još u BiH u tom vozu, ali svakako treba ići što je više moguće samostalno. Još, evo, vidim, ruka je kod kolegice rukovodstvo, pa izvolite, Elvira, ste vi? Aha, ruka još nije tu. Izvolite. Pa evo, profesore, možemo li ovo predavanje zapravo da privedemo kraju s obzirom na to da nema više pitanja? Može. Dobro, evo, ja bih se zahvala našem dekanu Šimiću na javljanju, gospodi Mutaveliću i Vinčeviću na učešću. Kako nam je još jednom potvrđeno, nekontrolisana i neplanska upotreba IT-a, posebno nedostatak sigurnosti generalno, dovodi do toga da je naše društvo u cjelini sve više meta cyber napada. Današnjim predavanjem uvaženog profesora Zemulića detaljno su obrazloženi pojedini problemi, ali date neophodne upute i pravac njihovog rješavanja od strateškog do operativnog nivoa, bez obzira u kojem poslovnom segmentu se nalazite. Hvala vam, uvaženi profesore, hvala vam, cijenjeni gosti, doviđenja i prijatno. Hvala svima i čujemo se još nekom drugom prilikom. Prijatan i ugodno ostatak dana. Hvala još jednom. Prijatno. Prijatno.